Tukuylla masiyukuna imashinallata kanajupankichik, tukuykunallata alima kashpaka alipachami kapankichik. Kay rikuchay antawasapi Rafael Pérez Anrango kapani. Kunanqa rimarishpaka ripanchik masi Alfonso Cachimuelwan kay Montserrat llaktata ñawpama apapusha masigumi kapan. Imashinalla masigo. Pague masigo yupaychapani kikin masi Rafael Pérez kay ñukanchik ayllu llakta Montserratman shamushkamantapish. Kay Montserrat llaktakuqa ña unay tapachachu llakta tukushpa katimunpashkapan kay Otavalo Quimiria llakupi. Ñukanchikkunaqa kay puntaka mana Montserrat kashkanchichu. Puntapi manaran nishukuna kay ñukanchik allpakunaman chayamushpaka kay tukuylla kay muyunde kay inti llukshiku kay antisuyo Otavalo kunanqa ninchik kay tukuyqa Cashapambami kana kashka maypimi kay Antaro chay línea férrea nin tukuy kay Gruta del Socavón nishkamanta kay hatun yaku peguche chay tukuy chay manya llaktakuna runa llaktakuna Cashapamba nishkami riksina kana kashka ña kutin ña mishukuna shamushka watakunapi nishunchik Waranga, Pichikapatza, Chusku Chunga watakunapiman chaykunapimi ña mishukunaka ña hawa lomakunaman tulakunaman bichashpa chay shuk mishupa kilka escribano nishkakunawan chay amu nishkaka hawaman rikushpaka tukuylla chay rikushka muyunde kayka a ver kilkay kayka ñukapami kan kaytaka San Sebastián churay a ver shukta kutin shuk lomama rikushpa lo mismo kayta tukuy ñuka rikushkata jintikunandi wiwakunandi tukuy charishka hasta ñukapami kaytaka San Vicente churay shina shutikunawan ña haciendakunata ayma ña rurashpa shutichishpa shamushka chaymantami ñukanchik kay llaktakutaka ña kay Waranga Pichikapatza Pichikachunga o Suktachunga shina watakunamantaka Montserrat nishpa churashka chay Montserrat shutika Españamanta kan Españapimi Montserrat nishka chay shutika kan chaymantami apamushka shuk mama Virginta Virgen Mariata apamushka chaymantaka ña kay maypimi Socavón nachu wayku mastimi kay Yura Cruz Otavalopi tiyan hatun yaya cruz ukupi tiyan utujugupi tiyan yakugu timbuju yakugu chaypika punta tiyashkami shuk rumigu shuk hatun shina Punchapamba laya rumigu yura rumigumi tiyana kashka nin chay rumigutaymanqa mishukuna shamushpa ukurakunaymanchari tukuchirka ushuwarka chari illan chay waka nishka chay rumiguma chay utuju yaku llukshiqman kunanqama shutuju ashasha chaykupimi o sea mastimi armay chishikunata sawarikunata shutichinakunata ayman ñukanchik ñawpa yayakunaka rurankashka chay kallarin ñawigupi ari pues tukuylla kay ñukanchikqa propio dueñokunara ña ñukanchikqa wasi punguero kashkanchik wasi pungu shina imanishpaka hacienda ukukunapiman mikushka na mikushka shinallata hacienda ukukunapi awaqkuna obraje nishkakunapi hasta manllanayta chaykunapi watashpa mishukunapi amu nishkakunaka tratankashka hasta wañunqakaman trabajachinkapak haciendakunapipas inti llukshiqta inti washakunaman trabajachinkashka manllanayta mikushka na mikushka chayka ña hipa watakunami asha alpaguta kunkashka yapu mastimi chay patroma servishkamanta chay alpagupi chaytami wasipunguni entonces chay wasipungutapas ña kay ñukanchik ña kay época republicana nishkapi tayta Eloy Alfaro 1905 watapi hatun pacha revolución liberal nishkata rurashpami ña ashtawan pachaka asha haciendakunataka tukuchik kallarirka y ashtawan pachaka kay reforma agraria 1940 kunapi ashtawan pachaka señor Leonidas Proaño 1960-1970 watakunapi chay ñukanchik runakunata hatarichispa kaymanta ña kay reforma agrariata manchaymantami ña mishukunaka kay San Sebastián kay San Vicente kunaka ña hasta maymanta ña kay 1980 kuna watakunapimi ña repaste kallarishka kan o sea hatushpa o bien que Himalayapish kichuy tukushpayman ña chaypika ña llaktakunapas ña asha paykunapa territoriota alpaguta muyundiguta siquiera ashagutallapas ña derechokunata ña luchashpa conseguinmashiku. Ñukanchik kikin kichwa shimi rimay churakuy wakchakaraykuna tandanakuy pinga ruraykuna
Chaykunaka nachu chingaripashka? Kay nishunchik ñukanchik Quichua shimi rimaykunaka katina jurani antzikari. Shinapas ñakunan kutin ña kay viña wambrakunapi kuitsakunapimi ña kunganakun. Chayka ñukanchik tayta mamakunallatami culpable kanajunchik. Mana uchillakumanta quichua shimipi runa shimikuta na yachachinchik imamanta mishukunapa yachana wasikunata mishukunapa leykunata katijuymanta. Shinapas ñukanchikkunapas leyta charinchik, ñukanchikkunapas poderta charinchik, ñukanchikkunapas ushayta charinchik, ñukanchik quichua shimitaka gringokunara mari paykunapas hatun yachana wasi universidadkunapi Illinois, Montana, kay Chicago, shinata Canadapi Universidad de Tren, Europakunapi iman yachachikunataka ministin quichuata yachachichu. Chayka pero ñukanchika maymantami na quichuatalla yachana tukunchik, inglestapas yachana tukunchik, porque inglés shimita yachashpami ñukanchik runa shimitapas kuita usharin. Entonces chaymantaka mana ashtawanpacha ñukanchikpa propio shimita navalichikupimi llakita rikunajunchik mashiku. Pero lo más importante kan yachana wasikunapi runa shimitaka quichuataka yachachichuyar. Leypas kuyallakuman ley de educación intercultural nin, pero maypita yachachin intercultural kashpaka quichua yanka runa jintitalla nashinakanakan mishukunatapas Quitopi, Guayaquilpi, Cuencapi maypi kashpapas mari runa shimitapas yachachina imashpata inglestari yachachina nani junicho inglés na importante kan pero ñukanchikpa shimi mari o sea mama shimi kan ñukanchik mama shimitara na yachachikushpaka llakiyar to chaymantami ashashago shina movimientos de revitalizadores de quichuapas tiyan shina ashashago ñukanchik shimikutapas ñawpaman katichun shina purinakpanchik kamushiku. Mingay ruraykunaka nachu chingaripashka? Namashigo katichinajupanchik kay mingawnataka maymanta ñukanchik pura maki purarispa imautapas mingawpi mari kushilla yalliririn mingawnapi ma kushilla tantanajushpa mikuririn ima mikunakunata kashpapas mingawunapimi ima unkuykunatapas sakiririn ima llakkunatapas sakiririn minga ninan pacha mutsurishka kan shinallata wakin ishkayu kimsa shina miembrokunayman kanali kachikunayman tiyan wakinaka nashamun pero shinapas mayoría participación tiapan entonces chaykunawan mayor concienciata hapishpa ñukanchik runa kawsayta kay mingawnata ñukanchik shimita kay ñukanchikkunapa yuyaykunata sapi yachaykunata mana kunqashpa katina tukunchik mashiku. Kutin kay churajuy hawa rikushpaka imashinata kapa? Churajuykunapi rikushpaka nishunchik kunan kay punchakunapika raymikunapilla runa churajuytaka churajushpaka rikuririn ñukanchik muchijugo ñukanchik yura churajuguna ruanagukuna yura pantalonkuna iman raymikunapika katinrami kawsashpa nachu o sea warmi jintikupas anakunawayman juyalla camisakunawanpas katin nachu o sea significadota charipan may hatun pacha yachaykan chaymantaka kutin kunan tiempopi juventudpika o sea ña o sea imanishpaka de acuerdo a la moda kanchini shinakunaymami recurrir nachu pero ñukanchik shina yuyaypika nachaykaman recurrir porque tukuy significadota charin mashiku. Shinallata kay runakunapak sawari hawa rikushpaka imashinallata kapan? Sawarikunapi rikushpaka ashata llakita rikunajupanchik ñanka tuparirin riksiririn ña casarashunin sawarin ña hipalla ña punchawunapi ña killakupi wakinlla chari watakutayman wakinka paranñarin chaymantaka ña phiñarishkakuna ña divorciarishka nishkakuna abogadokunapaman hasta llakta purayman o familia purayman contrarishkuna purinakunka na sentido de fidelidad Kunda taytakunaka o sea may sumakta sawarinpika nachu consejokuna bendicionkuna kuykuna achi tayta achi mamawtayman shina bendición de mañashpa o ima yuyaykunatapish kuway nishpami shina kana karin kunapika na o sea rikun achi tayta achi mamawtapish kullkiyuta rikun mishkunata rikun kullki charikta rikun y lo mismo raymikunapas ñana pundashna ñukanchik propio música una ñana kan orquestakuna mayaskuna hasta de una vez shina o sea mundano tokush kan na espiritualidad shina ñukanchikpa wiña kawsayta kana yuyan chaykunami llakta rikurimunkuna kay punchakunapi. Kutinlla aliman tigraripachunga imagutashi rurana kapanka? Ñukanchik kallaripika maymanta pacha ministinchik runa kayta ukupi shunkupi se enteren
pita kani, ñukapa shutika imata kani, imata significan ñukapa apellido con imata kani, maymanta shamuni, imashpa chay shuti kani, imash pita churawashka, o sea imamanta, ñukapa llakta, ima shuti kani, imamanta chay shuti kani. Chaykunata, o sea, chay sapikunatara mi yachana tukunchik. Chayta yachashpaka, jarillami maypi kashpapas, piwanpas ñukaqa chaymanta kani, chay sectos manda kani nirrin. Ecuador nishopas, maypi ñuka rini, maymanta kanki nin, o sea, karukunapi, Ecuador manda kani ninik. Imata Ecuador ninka, ñukaqa ninik Ecuador kana solamente mitad del mundo. Chay línea equinoccial yaqa, nakanjuni. Ecuador que kapan ninika mitad del tiempo y mitad del mundo. Y manispa que Ecuador es lo más sagrado can. Yo canchica Ecuador pillami 12 horas michaguta charinchi y 12 horas oscuridad. Kay pilla. O sea, kay piga, o sea, taita Dios pacha, agres calpago recurren Ecuador. Chaupi pacha. Entonces chaita ni que ya chaspa ya. Cuando aquí me dice, no sé, si nació teminis pa ninja. Apellido kunatap, ya chana to conchi. Chay kunata recupera español canchipa identidad. Runa kaita aliguta pacha rikchachispa, riksispa, yachajuspa. Ñukanchillata runa kaita que causa chispa, chayllami ñawpamaga rita usharin y maygupipas, piwanpas, jarilla que rimarito usharin mashi. Imagumandata chay taunagutaqa hapishka kapanki masiku. Kay taunagumi ninan pacha significado tacharipan. Kallaripica kay ñukanchi constitución ecuatoriana pica nijunga constitución pica nijunga nachu runa jintigukuna runa llaqtakuna ka propio signo, símbolo tacharina kapangni. Yukanchi kay Montserrat, Quichua llaqtaguka kay kimsa tulpugut, kay kimsa colos banderaguta charinchi. Shukillo, Huaylla, huk. Kay quilluka yukanchi Inditaita, Luna Mama, Lucero Cuillurcuna, Punchapamba, Quillupamba, Gucapan, Nina, Inti, Luz, Nachu. Kuti kay Huayllaguka, kay Verdego, Huayllagu nichi. Yo canchi que fui ya al pago canchi Montserratipika maygupipas guaya jiwa verde jiwa guka maymanta tiapan tukuy watakuna chakishka pachakuna vipas tiapan yo canchi al pago una pica más kasha una kasha pues más que shugya saragupas pun puro tuguiman tian javas guiman verde que can mi producción economía porque hay pukagu kam ocupachakan nachu yanagu gaspo pukagu gasap ocupachakan y mata ocupacha yo canchi ocupa cuerpo copi que mata charinchi yawas mundo pipa y mata tiang yali yakumama yawas tiang nachu pues kay colos y poca kayawar kan alpamamitapa colos tulpo niskagu kapan masigo sineta kay kaspigu ka mukillo nachu ninche kay mojanda urku na pimantian sina muko sina kay gutapas kay luna cuarto menguantepe tukurijo luna gope mi cochespa sina rurana kan kay tauna gutaka que kay umago que kay pican con dos pa umago kan nachu kay pipico kan sin umago kay ka jawa pacha ni ka con dos ka yukancha achiltaiti kupa mensajero kan yukanchi runa kuna payaki kunata payka rico yukanchi runa kunata cuida chaymanta con dos taka ni manda yukanchi runa gente kunaka andes yakta kuna pika huyanchi paypa pluma guta ka ceremonia kuna piman ruranchi muchi kuna piman choranchi China nacho condor que o sea nian paikana na wainaya kanakan paika shugya warmigo wanja kan o sea warmigo pa shugya hari wanja paikunakan mai hambre wanyu pika paikunakan yakimanda wanyu bach fiel kan chay condor nacho ahí está Dios para mensajero botín lo mismo que está una gopillata que hay que amaru culebra pa chimigos que ñavipes o aquí una cristiano ni que una diablo ni esa diablo pa significado mana sinakan ñukanchi runa kuna pika México pillata templo kuna yaya punchi wasi kuna kay culebra pa umapi mal sina tokurin nachu sina yeja pirka kuna rumi kuna ras chica kay culebra ka ñukanchi runa hinti pa kanmi salud sabiduría chaymanta mishu kunara manachu doctor kunara kay culebra ta pillo katashina sello kunata kacharin Vega ñukanchi paka nina pacha amaru hatun pacha sina paika ushaita charin paika hatun pacha yanapa guardián kan uku pachata nachu uku pacha mana infierno kanchu uku pacha kan ñukanchi pa uku alpo uku gopi imatiakuna chaykuna nachu que pachani mishu